Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Muhammad Wahfi, kelas 4 Mister Padu Kota Laksa, Provinsi Aceh. Saya akan membacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma khala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.